السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لا لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Ovo je poznato medinsko mezarje El Bakija gdje je ukopano više od 10.000 ashaba radijallahu anhum. Vjerovatno i tabina i tabina. Allahu alem. Sad upravo je baš malo prije završeno nekoliko dženaza, ali ovdje su dženaze svaki dan po nekoliko. I oni moraju imati uvijek iskopani mezarova unaprijed, kao evo što danas ćete vidjeti da ima nekoliko mezarova već ukopani. Tako svaki dan. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, oni stavljaju ciglu, ne kao mi daske, cigle, dakle, normalno trajan materijal, nije kao daska koja je sagnije za nekoliko godina i tako. ये देखिए भाई, ये कम मसाले से खोल के रखिए। ना इन्हें तो मतलब आसमान में बड़ी वाला बाहर इतार दे आज इतार से बाहर। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.